Svi su uvjereni da se električni auto ne isplati, ali postoje neke granične situacije i neki granični automobili, poput električnog Twinga. Dakle, ovaj automobil ćemo usporediti sa benzinskim modelom. Bazni električar, bazni benzinac. Koji se više isplati? Sigurno se pitate zašto je uopće Twingu motor prebačen s traga. To je donijelo više prostora i preglednosti, kaže Renault. Zbog toga je središnji dio ispod auta postao svojevrsni sendvič koji je omogućio konstruiranje električnog modela. Uz sve to, krug okretanja je izuzetno malen sa samo 8,7 metara, što mogu samo auti s motorom iza. To je vrlo praktično u gradu. Razlika između električara i benzinca. Ovdje su ovi plavi detalji na masci. Ova plava linija koja ide duž cijelog auta i završava na kraju s ovim malim ZE znakićem. Zašto je ovdje usis? Jer ovdje benzinac inače uzima zrak. Nemam pojma. Ako pogledamo ispod kože, to izgleda ovako. Osim toga, električar i benzinac ne razlikuju se u ponudi prostora, niti u korisnim volumenima u prtljažniku ili pretincima. Jednako su komforni i upotrebljivi, ali ne kao primarni, već kao drugi ili treći auto u kući. Pravi gradski automobili. Kako ćete pogledom s boka, iz daleka, znati da je ovo električni, a ne benzinski Twingo? Ovdje ispod ima jednu zaštitu jer su u podu baterije. A sada malo o baterijama. One omogućuju oko 180 km dosega po VLTP ciklusu, što na našem testu u ovim zimskim danima pada na 120 km. Pritom smo koristili grijanje koje se u električnim autima ipak mora smatrati komoditetom. Naime, potrošnja struje je oko 2 kW viša ako grijanje radi i ona varira ovisno o tome koliko topline želite. Svejedno, nikada vam neće biti toplo kao u benzincu čak i ako naložite do kraja. Električni Twingo ima svoje prednosti pred benzincem. Ubrzava s lakoćom, performanse su mu dosta bolje, komfornije i ugodniji za vožnju, tiši. Potrošnja struje, čak i da ju plaćate iz vlastite utičnice, smiješna je naspram troška benzina. Uz mali izračun jasno je da u usporedbi električara i benzinca čak i bez poticaja možete doći jako blizu isplativosti ili ju čak i postići. Idemo na usporedbu cijena automobila. Pitanje je kako koristeći struju uštedjeti razliku od 62.400 kuna. Ima načina. Poanta je da se svaki dan vozite oko 50 do 70 km. Godišnje će benzinac potrošiti oko 10.000 kuna benzina u gradu, a električar oko 2.000 kuna. Uvjet je punjenje na noćnoj tarifi kad je struja jeftinija, a besplatne punionice dodatni su benefit. Plus je što električar donosi benefit automatskog mjenjača, to znači puno u gradu. Cijene svih potrošnih dijelova, dakle amortizeri, kočnice i sve što ide u normalno održavanje, potpuno su jednake. Ali kod električara nikada nećete morati mijenjati spojku. To je ušteda od par tisuća kuna jedanput u 5 godina. Sve u svemu, godišnji električar realno može uštedjeti minimalno 9.000 kuna, što znači da ćete ga isplatiti u roku od oko 7 godina. Pritom ćete nakupiti oko 130.000 km, a jamstvo na baterije je 160.000 km ili 8 godina. Prema dosadašnjim iskustvima, litijske baterije traju i dulje, ali uz manji pad kapaciteta. Jasno, ako ga koristite u gradu, a pogotovo ako trebate auto za kratke relacije, za što su u suštini električni auti i smisleni, pa i praktičniji od benzinskih. Prtljažnik ovog automobila nije baš nešto velik, a i u njemu uvijek morate sa sobom imati kablove. Dakle, mrežni kabel 220 V za šuko utičnicu, recimo doma, u garaži i slično, i jedan veći kabel za punionicu. Naravno, ako koristite samo punionicu, onda ovo uopće ne morate nositi sa sobom. Benzinac ima jednu prednost, a to je da ne morate uopće brinuti o kablovima. Ako je cilj kupiti baš mali auto za grad, za kratke relacije, onda u prilog električara igraju cool faktor i performanse, uz jednaku praktičnost i veći komfor jer imate praktički automatski mjenjač. Ako se zaigrate s opremom, kao što su se zaigrali s našim testnim autom, onda cijena može doseći i 180.000 kuna. Ali vi ne morate ići u tom smjeru, osim ako želite imati baš sve za volanom. Isplati li se onda električni Twingo? Da, ako radite 70 km dnevno i tako jedno 7-8 godina.